Sembut Menteri Rangba ke Jelau, Preston Tin Song ulai alam lenti, ha ke jingelap election ke seng NPP, ha Sning, ha ke bau kentu ya kipat nong tap buat man kersan ya ikertong jong ke seng NPP, ikong Magdalene S. Maulong. Ubak Tin Song ulai jingkren ya kipat ba, ha ke bau ulai ro ya ke sap nong yalam jong ikong Maulong. Ikong Maulong hadin pat ilaya daya lade, da ka bekentat ya ki jingkeno jong kiliang persya, da ka boong ba ki day ki ba klem nong rem suda. Ila kular ba endang ya ibuteng ya ka kam jong i na ka benta ka bha kamiat ka imlang salang. La kentu ya ki pat ba bakin syania ha ka NPP na ka benta ka laway ka bapaho pahai. Ha ka ni ka jingelang pat ba lawan manesya benta da bon ba ki pat nong kersan na ka ni ka tan. Pakai posisi semat, ai kasih kesan kebawa. Waktu kedua, don tentang sebenarnya bagi baong, kesan utara baong utara. Semua bawa ni, ngete baong baru Kristen, kesan Kristen ngeta. Don kamu nombak utara, kamu semua kita, banyak lagi bukan waktu. Ngamu di kesan, ya kakak didik jomi. Ni soban ai tiket di koma kru ni askri di peti. Ndeng so ai tadi. Amang idon duwe peti gitu bisa aja di mana si tadi usaha di mana kan berkelah tiket. Ini kan sudah ada. Baliknya amar ba sistem di eksamen. Tik peti u deka au ibu pernah tiket kita kenci di peti.